Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel nyimpi ya paparulani na mina plan ya ha ri on kwindza mpimo man. If part 1 mi nga se yi vona ni ta kombela mi yi vona la swi ni ta ku hi continue swin'we mi kuma ku swin'wana ti-section ti khata ni nga ha ti repeat ku a ni swin'wana ya swi repeat ma yi komela mhaka leyiwa ya so hi vi hi new video laha hi nga fika hi twa yi vula yi ku paparulani mina Xiluva is fine ni hambani na wena ni paparulani mina hi leswo u nga tshami nchumu thekuta u ya mahlweni as we head so Xiluva i Xiluva wa xibelani okay a va hamba va cinisana swin'we na paparulani ma n'wi tiva vanhu yaloye a cina na paparulani wu tshuka wu cina swinene hi yena loyi vulaka yena ku se va hambanini a yi nge se swi tivisa official hi kho yi swi tivisaka sweswiwa ma yi kona mhaka leyi and then na video already a hi endleni hi yena yena ra kha bifa manager plan so kahle ka swi tikombi loko paparulani na Xiluva va bifa manager plan and a va tirhisana swin'we previously so hey ti le ku vuyeni so yi lo kombiseni ku va hambanini a hi mahlweni swa ni hlamarisana paparulani ze yi hambana munhu in peace swa kala ma swo ka va tirhisana kahle ngopfu loko swi ze swi va tano ma yi kona mhaka leyi so loko yi suka la yi tlhe yi bifa na mutswari wa manager plan I feel like guys ku hi mina okay mi ta ni pfuna okay ni kombe ku sweswi ni nga swi katsanga mi twi na ku swi fena ku va hi swi include loko paparulani yi kha yi bifa mhani wa philani na ni ta kombela mi comment ka this video ni kota ku swi tiva ku swi acceptable or ka njhani ku hi bifi leyi mi nga ni pfuni hi mihleketo kwalano because I'm not sure if I should update on that section na okay wena n'wasimanga wa ka mukhomi wena papa Betway very papa Betway ya ku loko hi seni man ku ri hi intro a ni herini mafenya to loko ni twa this video ni ku ku busy okay ni kombela ku huma ka vutomi bya mina Mdeyi wa swi twa mina na wena hi nga ta cheka kahle nyimpi ya mina na wena Mdeyi loko 15,000 nga vuyangi wa hemba so na sweswi paparulani ya ha ri busy no londza 15,000 it's a khale guys hayi khale khayela 15,000 use yi hela yena i 2023 yo like lembe ri herini like swi swi vulavula hi lembe na tin'hweti ya ha ri busy yi londza yena i 15,000 a yi se huma na sweswiwa so mina loko ni langutisini I don't think 15,000 leyi ya ha ta vuya i khale guys loko ri a yi fike yi vuya 15,000 yi nge se yi vuyini already nge manager plan yi vuyisini if a yi ri serious ku vuyisa 15,000 so mina a ni voni ku that 15K ya ha ta vuya hi ku vona ka mina loko ni nga zanga ni nghena hansi or nghena hansi mfana swi a swi nga ta hela wena na ku olova na ha ta ku bifa u ri masirheni ndoyi so swo ku yi ta kha yi apply ngopfu inani bifile ra hosi ngove a ni ma kuma ku te ni bifa na vanhu lava nga do so paparulani hi leswi yi lavaka ku swi endla and then fike mi tlhela mi swi tsundzuka ku phela paparulani i big fan ya Mr Post phela i big fan ya koho so swi nga va swi influence na swo sweswo i big fan ya hosi ngove na hleketa na loko a yi lava ku bifa Benny Mayengani a ku ri 20 mati swekasi na a ku ri 2022 ya ku ri 2022 a yi lava ku bifa Benny Mayengani hikuva Benny Mayengani of course a bife hosi ngove a yi kwate ngopfu paparulani a yi kwate ngopfu ka track leyi i yini liya n'wa swigalana hi mhaka track leyi n'wa swigalana liya a yi kwateni swinene a humesi mali ya mina a ta wa si nga ta chaka loko no kuma ni nga va ni ta hlomula manager plan swo lameka xo ku heyi mi fambela kule na paparulani tanihileswi swi mi swi twaku se yi busy no hlasela nengo wa n'wina manjhe so swi tikomba mhaka leyi ri serious a ni ma swo ku paparulani va yi kha yi influence hi ti-friends obviously so swi nga fika ka level yo heyi hi twa ku ve ri manager plan yi biwini hi paparulani xi ri busy no koka vhele tanihileswi mi swi twa ku xi koka nenge so swi lava yi va careful manager plan of course wena u ri u kombe ti-donation u ku ve we i la ku pfuna vanhu i tshama u pfuna mani wena we nga sunguli ti pfuna wena u maka ri xotlela hikuva tlenga matindlu ma xikhale ka na munhu wo tleka njhe makenya hayi yona bifeli yi le ku tikini hi ku kun'wana swi tikombi na ku xi nga kha xi bani ntiyiso hikuva obvious manager plan of course a yi na yindlu ende loko yi kha yi kombisa tiyindlu le kale vi hi kha hi swona ku i tindlu leti nga akiwa ka minkarhi leya ya khale so kona yi kun'wani we can say ku i the facts yi va yi kha yi n'wi ba hi the facts and stuff like that in that aspect
ma yi kumela mhaka leyi u tele Kakashi wena nga phikisana Kakashi wena mara Kakashi loyi a nga xava mobile ya wena i skipa xin'we xa yena eyi a ni vhele a swi tiva Gagashi i munhu loyi a xavaku mpahla yo durha mpahla yo durha xilolofu swi teka kambe mali muni i rhoko ya mhani luya u ni zama ku yi cheka 56,000 mari na wona Gagashi mari dime na yena mali as you can see kwalani okay a nga xava mobile ya wena i skipa xin'we xa yena mobile u famba ku yona u nge wa swi twa xi rhangisi Kakashi na xi nga xava indzini ya movha ya wena okay guys okay a hi zameni ku cheka if maybe hi nga kuma xirhangisi maybe lexi xi nga va ku aka value ya movha let's try to search hi vona ku swandla yi ri right paparulani who knows I think by far the most expensive one nga ku ri leya 13.5 a ni veri pajama shorts I think lexo munhu a nga xi mbala andzeni ya xa qualify lexa 13.5 okay then a lexa Gucci lexi lehini leswi komba ku burukunyana lexiya and then a hi vona ku yini hi nga yi va ku a ri ka 13.5 the most expensive let's see if hi nga kuma yin'wana yo durhanyana yin'wana ya le ka 3K na ku Versace va xavisa ku ti-underwear to durha musi leyi yin'wana 10,700 guys a hi yeni ka Versace I think Versace vona va nga na ti-expensive underwears a hi ngheni ka Versace hi kota ku searcha kona hi vona hayi too low hi vo swin'wana ku hi nga kumi swin'wana swo durhanyana na aya apply let's see okay va sungule hi leswi le henhla leswi na vona lowu hi nga tsandza ku va hi kuma underwear na yo durhanyana ku tlula leti hi nga ti vona na okay let's see yeah mari lexi na tirhake a ni nge xi qualify ngopfu lexa 16.2 ho hi chikanyana hi vona I think lexa 13.5 ya ku hi laha hi xona ni vona ku xi qualify munhu a ka xi mbalaku ndzeni ya hi xona the most expensive ku hi laha then swi vonisaka swona ya 13.5 ya loko va a swi xave swi hlayile Gagashi swi nga balansa hi nga pfumela ka babari laha hikuva munhu a nge vi na under yin'we obviously let's take maybe hi vula ku i na 7 loko va xave 7 a nga va ri na 94,500 so in theory papari lani leswi swi vula ku nga va ntiyiso i nga fambi u vulavula thyaka wena u nga vuyi laha ndzi wena ende tinghoma ti la ku teni u nga ti byela ku vele u ni hambani na sala lowo gay kolaka u nga tolovela mina papari lani hayi and papara ni tsundza ku twisa ku phela vanhu lava hambana sala swandla mi kuma ku a nga fana Gagashi or manager plan swandla swi n'wi vava swinene ku va kha vuriwa yina sweswi yi nga swi vula kwala ku i n'wansati ma yi kona mhaka leswi swandla swi nga n'wi tsakisi swandla swi nga n'wi tsakisi at all so leswi swi suka ka manager plan nga mahleketeri ku hi endla video leyi a yi ri a Cape Town yi fike yi kombisa hi ku papari lani u wisiwa hi mahanyelo ya yena hi ku u rhuketele salani u rhuketela Gagashi and stuff like that so papari lani yi le ku kombiseni ku va yi hambani na salani lowu hanya vusati a hi nchumu ka yona okay salani ndi yaloyo ndena u n'wi kuma ta n'wi raha nhloko yaloyo se yi la ku beriwa yena yini ka salani kumbexani mhaka salani kambe hi endle video se na swa vuya guys swa ku lava lola timhaka ta mali liya ya avuxeni xigazini ku lwa hi swoho sweswiya a ni ma swo ku ve ku va na conflict yo papari lana a yi benefitangi nchumu eka tinsimu tete ta yona tetiya mo kuma ku a yo va feature njhe mara yona a yi nga benefit ka revenue leyi yi kha yi kumiwa online so hi leswi kuleliwa ngopfu swona ti-videos already ti koho kwala ka channel a wu tlela kwini a wu tlela kwini ku yo because a ngi vona la nga buka kona ni byeri na Gagashi na wena kona la FM point manager plan a yi yini Cape Town mara ku lwa ntiyiso manager plan a yi zange hi ku posta la a yi tlela kona even once a yi postangi even once a yi postangi so kona ku tlela yi nga mina ni rini mastati I think
yi nga va yi tlerini ndlwini mara mi kuma ku swo komba ku no tlerela kona sweswo swo it's more like wo squat maybe tlela sitting room sofina or something like that ya swi nga va swi humerise sweswo if a yi tlelangi movheni because chance yo yi tlele movheni yi low I think ni nga yi veka ka 20%. I think yi nga yi tleri ndlwini kwale mara as 80%, mara mi kuma ku a ku nga ha ndhawu yo bukiwa a yo fika yi squat kunene mhaka yona mhaka leyi. Tangi vona yi nga posta ku hi tlela kwini a wu tlela kwini hikuva u tlela phakathi ka hesi yaleyo wena yi ri na swidumbu gimeta thanga leri vanhu n'wana ni wa mambi a varala fonini yi ri n'wana no mambi a varala foni it's more like n'wina mi ni fonela mi ri kwala mi nga kona mara loko mina ni receive call hale ni twa mi kha mi nuhwana no swi loko loko se i voice ya n'wina yi kha yi huma ka speaker ya mina nomo wa n'wi va ka wu nuhwa va dlaya manager Philani yes Wenkwasimange ifo i nga wena ndzo loko la ku tlanga bolo va magirawundini wa Marivani hi mina Amina mali mi fanekele mbona tiplani bya tibilitara phela se ni nkarhi wa biya no wasa party police station na ku DJ maphorisa mi la ku byela swa swo ntsena mina la ni tele mula tsonga rap se ya tika mi nga wari ni king mina se na rula I don't give a fuck James alwana nge se chat u hava defense u jaratara stop no sense uxigevenga bya le nothuwini u tshama minyini ni na ndlondo ya ndlopfu nga ri va nteke ti-chance nghena sekolo va tala hi mina ti-taxi rank mina ni repa swo twala nga ku ni phutsele munyu phephe u kumala mali u tirha mugayweni le masake u byela swa rhongo u chayela thyaka wu na lenas u repa thyaka wena ku ze va vitana pampas u dyondza ka mina wa ha ri n'wana mene primary me wo tata cheri nga ku ni favor kwale juzi ni jonga ka starata xa rap burana mina wena hi van'we twanetani bya xaka ni teka rap tani sim card lava tigiga ku na vese ya mahala la a hi le kerekeni na tibitsi ta mahala a ti kona hi le mbilwini heavy flows tana king jegandlati alwan sala tibasta mampela no va pimp my right ni ku xeweta ka social networking ni ri WhatsApp